Ko korpe ke ufanga ta benga ita fatapu ke fika benya ke talia te ngai feu ina o mai he ki proklama na ku fatu fika pe mo hu malu I kwen e maki coronavirus pe ko fa malo la habitu ke to mai ken ne mai u feu ku ve nima pe ko tu pe ko mau inga u ve ko ni he ko to la ho ki mo tolu e ko mamata me ho ik me kai nga ko ni mo fanongo he programa ko ni ko tu ia to la he te mo to mo fanongo pe mo tu I tatau mo tangata ko ni ka whenga pe mo ke taria te ngai whehu I tangatani ko ulogi ko hana uhinga e whekawaki e polokalama ki he tau nofo o anga nofo ki he pure anga pe mo huhu na pe tanta ko ni na toton ke whahingo e polokalama kuia ko e karistiane mo pure anga ko malo pe ke tangatani kono uhinga e whakamatala ki ai koe uhi, he koe pure anga ko tau nofo ai heni Australia. Pai ke uto hika whituke, ko tau anua tu koe ni ko nofo I sene. Pa ko motoru koe kau tonga nofo I Australia ni, huinga tau anua tu ko motoru. Koe pure anga ko tau nofo ai, ko nau tolu, unau talamai, ke tau huhu malui, ki he maki koe ni coronavirus. Na tau tupu ko toha ke pei tonga. Ke tau te whehu ia e tau tore pure anga, na e huhu malui pe ki tau tolu ia, tau ke iki. Pa mumeange ki he, ke to e mahaki mi sere I haa moa he tau wafi taha walu o mate e kakai o iloi ki iai. Ni gai hu malu I haa moa I o hangeko ki tau tolu. Sio, ko hanga ia e pure anga tonga o tu uni hamea e rei ke te tau tolu. Aia, kono uhinga ia e whakamatala ki he tuunga kristiane he pure anga. Ko pure anga Australia, ko tau pure anga whawahe whonua, ko tau pure anga federal, ko ia o kunau talamai ke tau wo huhu. Ko nau tolu nau tu uni ai lockdown ni. Pea koi ai, ko ke ngata pe e huhu, ko kau me ngai tu uni koe ni oe whakatapui lockdown ni, o tau ke tau tukulolo ke tau pure anga. Koe uhi he koe tu uni e mui e kristiani. Koe pure anga ko tau pe, koe mawhai e fotu e he otua. Loma wai tātolu ia, ma ai rei, koe sevanit, koe pure anga, kau toi ai atu. Koe sevanitia ai otua, ma aore rei. Pa koe ua, koe whiweu I le wā no ua e tangata koe ni. Ne pehe mai, o tono ke tau tui, koe mea ko tau peu tala mai e he pure anga, koe mea ke tau rei. Koe ke tui tangata koe ni ki ai. Ka koe uhinga pe ho ta e tui, ki mea koe ni, ho ta e tui ke wholofola e otua. Ko pau tala mai e otua, koe pure anga ko tau pe, o au pe ke pure anga loma koe na nau tāmate I a Paula mo pita. Ko Paula en mo pita koe na e tāmate e pure anga loma koe na nau tūtun ke tāmate ki naua. Meni te tau talangi tau toka pita mo Paula na e hala na talama e nau koe se vani te pura ngalo mai ma aule rei. Neang wewe na whakau kau o ku kei iai pe whatongia e kristiane ke nofo I he malu whakaongo ke malu e pura anga kovi ko ia. Sio? Koe ke lau e kristiane ia pura anga kovi pura anga rei. O ku lau e kristiane mea kotoa pe o ku fau mai he pura anga. Koe mea ia ke he rei a kristiane kotoa pe. E whihui upe, ne le rei nai ki a pita mo Paula hono tāmate ki nau he pura anga loma. Iyo. Sta mai be Paula e o Timoti vai whawe staha walu. Ka ilo ange koe ke hanga he taha ia pou ia we ne tu koe whamau anga sisa ke tau kawe e ne totonu. O kutuia e ave hao pe ia he eiki ke ono pura anga ta ingata. Sia ko pau ko le rei au e koe tau mo pe ke nofo le rei I mama koe ni iyo koe ke whakanga au e ho tai tui. Koe pura anga ko tau pe o hake e he otua ke nau pure. Tano e koe Daniela. Pura anga ko tau pe o hifo pe ia e he otua. Mandu e tāno koe ka se tareki mo me sake mo apten ko. Koe tangata e koe na nau lot pe na toke he otua pa tūtui ni Nepkanesa ke mai na tō rige foni se afi. Whanau ko mena e talanga he kau tangata ke Nepkanesa. E Nepkanesa. Hei kate mau whiu a whau ha mau tāri ke te koe whekaun. Ka pau ko hono anga ia. Koe atua mau tauhi ki ai tene lawa ke whakaafi ki mau tolu me foni se afi ka kaha koe ni. Pea tene whakaafi me ni mai afiona. Baka I kai, ke mea he afiona. He kai te mau momo I tauhi ho ngahi o tua. Pe lotu ke he imi skoula ko ke whakotu. Kristiane ni ilo e ka tūtui ne ke rige foni se afi e le re ia ki ai. Koe koe ha, he koe mate a Kristiane koe asiri ia hono whakakoloa. Mau inga au pitu ke tau tui o whalala. Koe ngahi pura anga koe o tau nofo ai. Koe o tuana ni fotu ki na tuau peki saina kom news.
Ke tau ha tau tol ko tua ben hane ai pe aho ya nga tua tu wifo na aho ko pranga Nebukadnezar pa bilo na aho ko pranga Asiria ko ko me fo na aho ko pranga Kalisi ko pranga Loma na hawi ma mani tu ngon ngia China Amerika mo fefu ko pranga ko to pe ko hak e te wifo pe e o to ko pranga pe taha e tu ta ngata ai pranga o eiki mo ne Kalisi e pranga o tua tau kau ke me tau tui ke eko si sukalai. Se where me whakailonga e manu whekai. E ke tui e tangata koe nina ne whai e whehu. E pako whapapalahi peke. Ka ko kuhinga peke tala noa mahino. E ke tui e tangata koe ni e koe whakailonga e manu whekai. Koe lau maari. E hanga ia whehu i mai tamai. Where rewa a whahawa e taha tolu e taha no ke taha waru. Whanong ka roa. Pe o kune kouna e ka kai ko toa pe a iki maralahi mkoro ia me masiwa. E tawa tae na me pōpula ke nau ai ke teki nau tolu ha whakailonga i ho nau nima to'o matau pe i ho nau lae. Eia ko tui uhinga whehu i whakaukau koe huhu koe nipi koe ai koe nima to'o matau. Koe koe tui huhu nima to'o matau. Nei huhu o lai no huara nima to'o he ma. Ka hange koe whakaukau ka mea koe whakakouna ki tau tolu ki ai ke whai koe mea ia e manu whekai. Hange koe huhu koe ni. Peka pau, ulahi, uhinga tānoa ke ulahi ngai whaka uhinga hala o kau ke whakailonga i manu whekai. Koe potu wholofola ko toa pe, o ku tu uia he vahe i he tohi tapu. Pa tu e vahe koe i he tohi tapu. Pea u tu e tohi koe i he tohi tapu. Aia kono whaka uhinga i potu wholofola ko toa pe, e pau ke toko ni mai vahe koe ia, e pau ke toko ni mai toenga e tohi koe ia, e pau ke toko ni mai toenga e tohi tapu. Koe ke ta o te tātou hamusi mai i potu wholofola, o mimi o holo ke whainga uhinga pe ia tau tolu. Koe potu wholofola koe ni tu ia whakahawa e taha tolu. Peko pati ke lau whakalea o whakahawa e taha tolu. Tala mai ke te tau tolu. Koe mea koe nai angi koe ke manu whekai. Koe vahe taha tolu vesi nima me vesi ono. Tala mai vesi ono. Pena ne tangaki hono ngutu ke talalaku laku ke he otua. Ke lau kovi ki hono hua whaa mono tāpane kāre. Agi nau tolu o kunofo tāpane kāre i he langi. Sia koe ngā koe lau maria u lau kovi ki o tau, koe lau maria u lau kovi ki kakai koe o ku nau nofo i he tāpane kāre o e otua. Matu ke tempare o e otua e koe kakai ai otua a whio e otua hono lo torotonga. Sia koe whainga wheu i koe ni uni tae tui ke wholofola to e ke ia pe kou tui koe puranga ko tō pe koe se vanitia ai otua ma au rei. Koe lau kovi e ke otua, pa ko kore atu ke i tangata koe ni. Ma inga peke ke whakawaiwai o lau maari e ki o toko. Tala marewe o tua ene wholofola ha mea, koe mea re ia tui ki ai. He koe lau maari e manu whekai e uni ai ke tau toi tae tui ki tau to, o ika koe ke pureanga tō pe koe ke tūtūnia ma tau re ika re mea ko tō pe. O pe ka tūtūnia pureangani, tau tolu koe tau tū o malanga eiko si sukalaisi ke tau mate ai. Tala mai he eiko si sukalaisi. O te ke maa i au, he te maa i koe ko ka haere mai o langi sio. Koe ke iri fia ai Kristiania ia ki ha mea. Ko mea beta guri fia ke Kristiane, guri fia ke o tua koe tene rio no lau maari e ki heri. Ei, ko mea mau inga o bitoia, koe whakailonga e manu whekai. Koe lau maari e uta e tui ke o tua, lau kovia ke wholofola koen o mai, tala mai o tua ke tau nofo, hanga nofo ke puranga. Sio koe whenga lau maari e manu whekai. Ko hela to algo ki tau whakakumi holo e whakailonga to o hema mo e tau matau he ikai mau ia. Koe lau maari e. Aia, kono uhinga e mea e aia ki ho tau sino. E whakamalohi he manu whekai mea koe ni kia te koe moa. Ke tatui ki ai, ke tatui ke talau koe ki he o tua. He koe ono kono uenga e koe tohi whakaha, e tohi tua e mea koe fitu, koe whika kātoa e siasi e fitu, whetu ue fitu, koe kātoa, koe ono, koe lau maari e tae kakato. Koe wahe tahaua, koe tohi whakaha, o kuri hiwa lau maari ta kakato koe ko setane, ko talako ni, ko manu whekai, pa tala mai rewa, te tau i kuna ai manu whekai. I he taa o e lami, mo e rea o e tau whakamooni o kau kia te. Si o mea te tau i kuna ke lau maari e manu whekai. O ka mea te tau whakasihoro e huhu to o matau mo e to o hema. Ko vehu i hono hoko, e lava e he otua ke whakahawhi au o i kai kawai ai huhu malu i koheti. Tatau me mai e lawa he o toa ke whakahawhi au me kansa tai kaua e kimo. E lawa be o toa. Ko hanga te ke vale be ai o kai te ke alu koe o ai e whaito. Meni koe te ke tui o hanga e he o tua poto koe ni ne ange poto ke kau toke tā ma kau neesi ke nau. Hanga whai ako no kume ngai whaito koe ni kimo ke whaito ke kansa.
kau ai me hu malu ko me ni ke tui ko o tua poto e ai ko ne pure university ko ni ai ko poto ko tau be ko huelo o tua ko ia ko i de mai poto ke ai ke foi panatolo ke folo langa ho ulu ke sai pa mo hu malu ko ni pa mo kimo ke fai to ak ma tol ko ni kansa si o ko pe ko to ta afungi pe o ne pe e ka he kai ke alu ke me ko ni mon be e la be ho to ai ke ne be he kai pe la ke fa haf ko ia ne mo ho hu e hu malu pa ko fambe ko si o ke pe fangi lau pe he ka ko pe he ko ta tol ko ni ka kristiani ta tu ta to ko o tu ko ta tu ko to lahi ni lau hingo e ngai fetu e langi fef ko to pe o ton ke tau ilo o kau e pe mai huhu ma ngai whai tō ko tō peu ni o mai e ao ngā ka ngāu e hono iwi mōna o wito e pe lau beke kai peke ngāu e ia o ka pau e whina ngālo e o tua ia kau ka mate he kansa pe te umate he COVID ko a siri e hok whakakoroa si ko mea ko uhinga ko i ki ai ko whioi whakao siri e o ta e ofa koa e ku ta e kau i e huhu tamai tangata ko ni to ko huhu ko ni ne mau vai ana pe ko fambe ke tuko mo mau vai ka ke malo he mo mau to ko trial pe o ko loia ko mai ko ni ko sanga e ka ni ko na CV o mai mon be ko fanong pe ke ko toko no ko statistika to nuia ko pe me ka kai ka wa fino to ko tu finak na i na ni ongo ono huhu fa mo ko ngai me be ka mo me o kuhanga he o toa mai u koe ni ke tokoni ke te tau tō. Pa ko bebe au ia whamore pe ka o ai mahina pe, koe vare pe ia tene bebe ia o. Tu pe ko ala hu e ko tau taina, koe uhinga ai pe he o ke tae o whahe koe ni. Te ke tau taina koe ke te ke huhu. Ka ke sike mena e hoko, ta mai hau tu e whine o ngai whare maha koe ni Prince of Wales. Nā rangi o mātua na naka la whakahaha me na ki ireka o ku puki. Pea ko rangi to ke tā ke sivi mo e ki ireka pe ilo pe ne ma COVID ko ka fa no faito ka ke loto ma to ka yo ma to ko ni la fa ha po ke a hon al ke fa la he pu ke ki tamasi i ta e loto a ma to ko ni na tau ka na tau ataina ka ke na tuina ke civic COVID ka na tuina ko ma ki ko ni ko ma fa tu ta ma na tuina ke hu malo sia ko me ko winga ke te tau ataina ko ka uesia e ho tau ataina au ai mo uilele e ka kai ke pa ko ke ngawe nes pu ke ngawe ha fare mak vai o uesia mo uesi ka kai ko ke ngawe ke po ton pe ke alko ke tai ofa ko ke kai ko ya ka pau e ka te ke tau ataina kristiani winga ke pe paula ya loma va ta fa na ulawa te nefi he kai ke kai a ka no imanu pe te win ha waine o ka tu kia ai ho toko wa si ai ko me ko fa kristiani a ke ne tau taina ko ne sio ke me elere ki hono kau nga fono nga hono kau nga api tama si su ke tau ofa tau kau nga api i kai ko ofa ke kau nga api to kon mai exisu hanga mo fa haf ki ma to me lau mari e man fe kai lau mari ko ni ma wanga tu o lau e fa hino ya a fiona ke te ma to ko me ke ma ko bi ta begina mo si ka kai ko ni na fe ko mi holo mo ko le hok mo programa ko ni ke to ko ni ke ma mahino whakaloto toi pe whakaloto lahi ki mau tolo tua ke mau kau. I e hu malu i koeni ke tokoni, ki he whonuani tokoni ke kai whonuani, he mak whakaaua kua toho i Sisu Christ ko mau whamu. Amen. Malapetu mo mea mai, mo mea toa whātu.